Good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club show that we do every day, and we bring you different topics and issues. But you know that every week we bring you the story of the ZPRA veterans, the freedom fighters, and we want to know the history about ZPRA, what they did, what they contributed, and their own experiences. And it is very important that we document history so that our kids will also know what happened. Because if we don't document this history, no one will do that for us. And sometimes, of course, history gets distorted. As used stories name, and this is why for us it's very important that we sit down. So today in the program I'll be talking to Victor Sibanda. He was part of ZPRA and Mzimani Mahlangu. So we want to hear from him what was his experiences. Hi, my name is Alice, an artificial intelligence presenter at site. Tune into the Breakfast Club, a current affairs program on Asake Online every weekday at 9 a.m. We also have a woman-focused program, Girl Let's Talk, every Thursday at 10 a.m. And Fix My City, a service delivery program at 10 a.m. every Friday on our Facebook page and YouTube channel. Make sure to follow site on all social media platforms and visit our website at www.site.org.cw. So lisuke maheba lapha liya ngaphi? Sasuke maheba lapha. Sesibuyela ngaphi? Khona le eTareni, iTara le yayi esuka eLokhuzeni eLusaka isiya eZaire. Sesiyenze enye camp ngale. Enti sathi sisuka lapha nemaheba sabahlala mbijani phansi kwesikolo imakumbelana kwathiwa yiLokhuzeni maheba kumbe isolo ezibani kumbe imaheba primary lana. Lapha sahlala khona mbijani. Sithe sisuka lapha sabe sisuka straight sesiya ngapha eTareni. eTareni ngale safika sahlala kakhulu ngale ngoba ngikhumbula kwaba le first group iyahambayo lana isiya trainer MMD nyabona kumbe ngapi ibasichiya babe ngabadala labana thina kwakusukumela ukuthi wona siyejintsha bapi labana abase Angola inhlanhla ukuthi khona siye khona le ukuthi khona ngaba sasesibakwe ngapi kwabadala vele lathi sesikhona lapho yikho ukuthi khona size lathi siye lokho zasiye eAngola. Now nxa kulungiselela ukuthi siya khona le Angola yabe ibhonjwa imbombo bese bekulungiselela ukuthi bayeza ngapha yabe ibhonjwa kwabe kumiswa futhi sahlala khona lapho sahlala i-situation yendlala yayikhona ngoba kwakusempini yayivela ikhona yayingatshintshanga nje kwakusokutshintshe nje ukuthi khona lokuphekwa kwakusokuphekwa kuhle kuphekwa nje abantu bedle kwakungasekho lokana kwakuthiwa khona siyamelelana nje ekwakungale maheba phansi ngale hayi ngapha phezulu esolo ezemgwaqweni weLokoza kwayiwe yeLokoza yeZaire hayi kwakusokungcono laphana kwakuphekwa kudliwe nxa ukudla kungekho akukho liyakwazi lonke ukuthi akukho nxa kukhona kuyaphekwa lana liza kudla ngesikhathi kwakungala ukuthi kumbuza kudla after 2 days hayi lalisidla kodwa nxa kungekho kuyabe kungekho lingahlala lingadlanga for those days kumbe 5 days but nxa kukhona kuyaphekwa lidle ngesikhathi esiyiso right samelela ke khona phana kwazi labo labana babengale eAngola bazibagcina sebe prepared ukuthi bengabuya thina siye Lokhuzeni ukusuka kwethu ke lapha eMalokhuzeni eSolwezi wayiwe yeLokhuza yeZaire Lusaka lyana sesiya ngaphi eAngola sasuka ngezimota thina ngoba lyana iLokhuza ikampa ababe trainele khona bona babehlala nje labo njengemabharakeni ukuthi ebharaki lelana eLokhuzeni embombo so ngokubhonjwa lokana abahle bananzelela ama commanders ukuthi le system yethu le izasenza sihlale silabantu abafile lama casualties
nxa sithe sahlasela kungcono sihle senze isystem ezanjani ezakwenza ukuthi kona la nxa kulokubhonjwa la nxa kulokufa kube nganeno la nxa kulokulimala kube nganeno so sisiswa ngaphi thina saya endaweni okuthiwa yiKakulama province indawo yakhona okuthiwa yiMalanji lapho sayafika khona safika sifika sabe senzelwa lana kwakule HQ yethu HQ lapho kuhlala khona ama commanders wonke lama instructors wonke ehlala HQ ama commanders ama camp commanders ama company commanders sasihlala lawo ngapha ema company nethu khona ngale lapho esasihlala khona sithi njengokuthi khona thina icompany ilokoza icompany i1 iselobhengula lama commanders kuyabe kulokoza umgorilla ulokoza ucompany commander ucompany commissar lama lokoza lama platoon commanders amathathu yabe lihlala lawo ngapha khonale njengakithi kwakunjalo so ke safika lapha ke sahlala yaqala itraining mina ngamva kwecompany yempopho emkhulu Magan 57 ama B10 ikaphe ngamva kwekhona mina kwasukusithi omunye ucompany commander wakhona ngalo wathi baya lo mncane lo angumfuni lapha umncane lo ngase sidonsa amalokoza la akusoze ayikungcono ngimtshintshe ngimfake ngaphi ngithathe omunye ngale kucompany 10 ekuye ngapha asengitshintshana lo munye mina ngaya kucompany 10 icompany 10 le yayicompany yayi sithi lingaqeda selisenza ngokwe communication ama radio operators after iseliqedile training selisenza ilokoza ama radio senza ilokoza ama radio operators so ngaya khona mina atshintshana lo munye ukuthi ngangincane ngaleso sikhathi kwakuvele so ngalo babefuna abantu abaqinileyo abazakwazi ukugijima lempopho leyana emaswampini bekwanza ukudonsa impopho yana begijima yiyo abefuneka ngale so mina ngatrainer ke ngikona lapho kucompany 10 khona lapho kucompany 10 enxa kungenzakala ukuthi uhlangane lokunye icompany 10 eMalanji yayinge communication kanti ke ecompany 10 communication emboma labana babetrain uqala communication yayin company 12 okay so thina sayikutshengisa sasibalutshwana kulalabana nasasibalutshwana kulalaba so kwesinye isikhathi ngiyake ngihlangane lokuthi bona abantu bathi bona company 10 ayisiyo yayingasiyo communication hayi ukuthi thina satrain eMalanji yena yake watraina ngaphi watrain esemboma thina last group futhi eyani lokho Angola saba last group sasibalutshwana that's why to company u10 wayesengwe communication satraina ke sikhona pha satraina saze saqeda itraining yayingalula kodwa ke yasifundisa okuningi kakhulu yikho lapho saqina sikhona ke kanti khona ngale ngoba leyana training leyana ayingeke iyenziwe lapha ngibona ukuthi ngakwanise ukuthi yenziwe angeke yenziwe ngoba kukhona okunye kwakuthiwa ngo-team 6 team 6 lo abantu abaningi abambonayo baza kutshela ukuthi yayingasiyo into echiphileyo le lalisenza team 1 team 2 team 3 team 4 5 limeqe team 6 limeqe ngoba liyakwazi ukuthi kona lingamenza kwesikhathi liyagcina lingafikanga labantu lephezulu limeqe lithi team 7 liyeqeda seliqedile le selibuyele ku team 6 ukuthi kona lapha isesiqedile phela ngoba lingamenza u team 6 engaloko
lingakafikile kwesinye isikhathi yathi lifika labantu babe sebengama casualties. So abantu babesifa ku team 6 na. Team 6 kuphuma amadlozi, kuphume yonke into umuntu ephunywe lidlozi kube kufanane la kuloko kubhayene charge. Kwavele kungalanto echiphile. Why in team 6 lo lalisenzani? Ngene emlilweni. Ngene emagodini, gijima phezulu obstacle crossing. Liyana amathaya ayehanjiswa ayikokuhanjiswa amathaya lapha obstacle crossing lapha ambone lo mlilo la. Nasasiyenza obstacle crossing elomlilo. Eyokuthi kona wena wedwa uyakwazi ukuthi kudlula lapha emlilweni lwana isi. Either uyacha kumbe uyadlula ngejubani ngesivuvu sokuthi kona uzibona ukuthi ngiyedwa la. Ungavela uzenzise nje vele uyacha civil vele kuyabe kulama instructors nxa lisiyafika kona lapho ama instructors wonke ngoba ama instructors ayikhona kwakusiba ngama instructors shooting topography kube ngama instructors lokoza tactic wona lawa fundisi lokuza straight kulokuza terrain kuhambe egangeni kujutshulwana kunjani nanje wona lana engayi tactic. So abanye andabona nxa bona be tactic bayizibona ukuthi balutshwana kule lokuza babebiza wonke ama instructors bonke manje behlangane konke ma field wonke bebuye khona pha ukwenzela ukuthi laphana nxa lifika laphana emlilweni kwabe lo muntu ohamba eceleni ungacha ukukhiphe ungacha akula muntu ohamba eceleni wonke umuntu ungena ngapi phakathi. Usithi nxa uphumela okwenzeni emlilweni laphana usiyafika egodini ngale endilizavele ibuyelele indawo la lokho libuyelele ukuthi kona nxa ungenela okwenzeni emlilweni laphana uphuma usiyathola amanzi aludaka awuyangena sibilula ungene phakathi sibiluzi ukwenzela ukuthi edakeni ukwenzela ukuthi ungathi uyaqandisa mbijani kwakunzima lapho ku team 6 yayinzima leyo angikwazi kumbe mina kumbe abanye ama lokoza engane ama training babe ngalawo team 6 but ababe seAngola bayamazi team 6 ukuthi yayingasiyo eyokudlala leyo kwakufiwa lapho kwakufiwa civil right. Nxa sesiqedile laphana sabe sihlala sayenza ipass out parade sahlala silinde ukuthi siyabuya phela kwakulula kwakunzima ukuthi uyefika endaweni usiya ku training kufana nje lokuphenduka kwakhona itransport yankhona nxa selifanele ukuphenduka ngaleso sikhathi thina khonapho sesiqedile sesilamajaga emkhonto amajaga emkhonto bayisibe lati khona ngala abanye babe khona ngoba sasivele silabo ngaphi kobolwanda le so abanye babe sibikhijiwe ngale balethwa ngaphi kuma battalions ngapha kumbe kwe training center ngapha lapho sasitraina khona balethwa khona ngapha. So sasilaba amalo kuze emkhonto lapha nasahlala sesilindele ukuthi siyabuya nansi lokho zibuya sokuthiwa khona hayi ama election njani so kuyavotwa na useAngola thina kuyavotwa thina sikwavotwa siseAngola thina siyazilalele nje siseAngola kuvotwa yavotwa lokho silalele sikhona le bantu kwavotwa kwaphela sadliwa sesidliwe yawo sahlala khona sahlala kwazi angikwazi kumbe lo mdala wacabangana wathi hayi kababuye siyafika lapha nxa sifika la so nalafika nga thina iloko zafika nasehlela khona apha airport yakubulawa sekuyiphunyala 81 yes a year after independence yes 81 a year after independence kwesikhona thina sabangcono ngoba kukhona abe-Libya ababuya ngemva kwethu abe-Libya yayilokhu ngakabuyi yayilokhu khona le eLibya
eLibya futhi kwakuhambe eLibya ihambisa abafana abancane kuphela okijana kuphela ababe baningi eLibya yiba behambile uya train eLibya thina yokijana thina yabalutshwana ngemva kwebombardment ngoba sasichawe kakhulu kwafika kakhulu kuleyani group yethu thina okijana so sasala sibalutshwana esangeniswa kuma companies abantu abadala itesa eAngola right sesifika lapha kufika to right ngapi kusafika sabuye bread la sathathelwa konke nje sasilama kwanti sasilesigqoko isigqoko ayikhona ezombutho amaloku la camouflage ama uniform ayechiyeni sasilaba eSoviet sile Bulgaria sile Cuba sile lokho uthola umuntu kunje so iloko zama pairs yasilama pairs amaningi kakhulu asala khona bread lathathelwa ngoba yanti chef anti kwakufika lapha na kuthi khona ikhiphana izinto zonke lapha konke noma yini kuthathwa lapha na alisakusebenzisa phela liyakusebenzisa njani and akwazi ukuyenga so lina lizakusebenzisa njani wena selila alisafanelanga phela likusebenzisa Supho ukhipha la ubeka. Esikepha ukhipha ubeka lapha nje njengomuntu okhepchiwe. Khipha sifaka afana uthatha lokoza afana sibe kuthiwa khona hayi off. Hamba nini ku off. Chabe sihamba ku off. Izo reporter lapha kwathi after 3 weeks manje. Asabe sikamba ku off. Asaphenduka. Siphenduka ku off kabe kuthiwa khona inale yabo integration from Angola straight to integration yikho kuhamba kwethu abanye baya elokozeni eBhalabhala school of infantry abanye nasaya lapha elokozeni eLwelini la to ayikwakusise 2 ITD lapha ikapesa trainer khona isatrain kwampana sasesibanjaniswe manje labe lokho kwabuya amanye amazani la futhi sabanjaniswa lawo sa trainer sonke khona pha sithe sesitrain le kwampana ikampa ilokuzi battalion yethu yayikhonyandwa nguBarnabas helicopter yes nguye wayengu the first battalion commander wethu wayengu lieutenant colonel irank yakhe ngaleso kazi Barnabas bizwa layo kwakuthiwa nguJJ ngaleso sikhathi JJ ngayisikhathi kwakuthiwa nguJJ nguye wayengu battalion commander wethu lapha isase siba labanye ke ama commanders abanye esasilabe elokozeni empini umnakhe kaDabengwa lo nguye wayengu chief of logistics wethu empini eAngola samthola khona ngale lokene lokuzimatiwaza uBen katibizwa kwakuthiwa mbani amanye amadoda khona phela ekuzeni ecounseling lapha abanye bakhona khona phela ecounseling lapha ababe ngama instructors ethu le Ujabulani Usibanda Ujabulani ibezwa kwathiwa nguThembele nguye wayengcommander yecompany 1 la eAngola ngiyabona nxa engasho first group eAngola mbe second angikwazi lapho but wayevele eseAngola phambilini ingabe waye first kumbe second angikwazi ke lapho so lapha selikuyipi brigade lapha nangu ilokho zayithi yayi 16 infantry battalion under 1 brigade yikho lapha esaqalisa khona sifika laphana e16 kwabe kuthiwa khona right isesingale kufuneka ama radio operators mina ngathi ngishafika eBread laphana satrainwa amakhiwa thina kusasala bo Tonks so Mr Tonks ku signals ngoba ngavele ngiyenzile le sa trainer isignals ngenzi ilokuza class 1 B3 class 3 B3 le class 2 B2 ilokuza O1 azani science ngathi ngena ku regimental signalers
sahlala ke laphana 16 sisiya kuma operations senza njani kodwa kwakungathi vele izinto zakhona azihambi kuhle azihambi kuhle sibili izinto iqiniso lihle impilo yayingamnandi impilo yayike la njani uba mnandi lina selebu New Zimbabwe selenational hayi khonapho ke ya ngatsho njalo yayi New Zimbabwe sibili but iqiniso ukuthi kona mina yakhumbula ngezinye insuku ngoba sasingathandani thina busese izandla ZPRA iqiniso lihle la vele likhethana hayi vele sasikhethana and babekhuluma intando sithethiswe lokuzeni so and abantu wangathathwa noma nini uyethochwa wenzeni ngama-CIO khona le into engekho kungalanto ekhona kungalanto ekhona and le into ekhona eyayikhona la kathi ezinye batshela abanye ngithi madoda kine sikubonile lapha kukhulu kakhulu leli lizwe leli kukhulu kakhulu sihlupheke kakhulu lapha kuleli lizwe ukuthi khona kuthesi la kathi lokho sihlupheka nje right sahlala laphana elokuze e16 lapha nansi indaba yezikhali yabithuja sokulezikhali lapha ezifake mina yami company yelaphana elonini lapha elonini kona la eloni pie iloni yona le elonini elokuzeni ngale kolobhengula street lapha kwakusese iloko zakusese ipark phela yayisebenza nani right ngaleso sikhathi into lana yenzakale ngo82 manje company yami ayikwampa ngase ngiboard ngahamba kulokuza kwampo sasihlanganiswe futhi lani le regime ngaleso sikhathi sasihlanganiswe le regime sasihlanganiswe lalaba babe lapha i11 battalion e11 e16 zasihlanganisiwe abanye amalokuza ama-comrades zanla ZPRA babethethwe ngale 16 balethwa ngapha elokozeni bathathwe enye group lapha yayale kuwa group elokoza yamalokoza la yama-socha lapha evele nge-regime athathwa lapha yasiwa yabuya kithi ngale right ukomanda wethu owafika wakomanda ilokoza i-company ngaleso sikhathi wayengulokoza we-regime so nguye sasibuyela ngaphi lapha elokozeni elonini lapha yanthi ukudeploya kathi ngoba izipra isifihla izikhali ku deployment liyana ke mina ngangivele ngathi vele ngibhuwakalele emuva le ukuthi kona vele indlela esiphathwa ngayo ayimnandi so understands me so wapho ngasendokuza ngathi ngafilani ilokoza idimob yami ngamnika uloko umejalwana uthe wayikhangela wambiza yazi wanjela kuhle wathi ufuna ukuya ngapha wayengoweshurugu futhi ayasuka umuntu wayengumuntu wangapha wayengoweshurugu ufuna ukuya ngapha daya ngisafuni sifuna wathi zwana ngiyakubona konke liko khona lokuthi uzwane enhlizweni yakho ngikukhangele kodwa bekezela hlala la kuzalunga kathi uza kuya ngaphi vele kade sisuka lapho uza kuya ngaphi ungayale bekuthola khona le ekhaya baza uzathini lapha kungcono nqawo la kungcono hlala la so i-application yakho le kangesayini mina uyela lapha after 2 weeks usozonitshela ukuthi kona usucabangela right ama-qualified radio operators sasingo-3 2 laba babengabe regime lami wezipra yithe sasise-radio room singo-3 so ngahamba lapha bafika bambuza kade lapha uhambe njani uthini ulokozo chef ngathi awuthethi wathi bathi uqinisile kathona vele ufuna ukuya ngaphi hlala phela amadoda uyabona lapho yakhona le anti yabona ukuthi kona nxa usiyatholakala le abaza kuthina kade sikuyalwiwa into zona lezi ezikhali uyabona impilo yakhona ukuthi izaba nzima kuwe ngaphuma la hlala kuzaba right ngabuyela after 2 weeks
wambiza ngihamba wafika wathi sucabangene ngathi hayi ngiyahlala oyithathile ukuze yena wathatha wadabula ukuze waphosela lokho sasilapha nathi nasilinde indawo lezi uMaginethi Good Motors isitolo chanza koBhika Nest Egg Farm ngale kwakuyi igreen ilokuza igreen ave uyabona phana ko Rex lapha ko Rex lapha nxa umile ko Rex lapha naphuma khona mama labana abaye-40 abathengisile lokuza laba abathengisa ama lokuza abayabe siyahamba thatha amakhabishi besiye-40 wona abali lokuza lelo la iplaza yana abali flatheleyo leya ilokuza ezapho la kumathambo kamathambo lenxa usenkayi ayikhona nxa uhamba ngeloko ungahamba false road ungafike e-toll gate uyadlula i-toll gate yes ora ngiyabona uyadlula i-toll gate uye koBhinisi uye dlula i-10 off leyana eyangaphi yakoMahlotho then the next one nxa ukhona usithi kule ndawo lapha kume khona abantu first le kwindawo kume khona abantu bethengisile ukuthi plaza yena kuthiwa komathambo eliku left nxa usiya force komathambo lakho zakwampana sasiloko nje i-Good Motors zathi abantu abayazi abanenge ukuthi yayivele ngapha yayingaphi uyabona lapho kule building le lokho zale ile yabotwa kuna builders what phakathi kuka 40 phakathi ngo40 yanjo phakathi kuka 5 lo 4 the yanjo andawona phakathi kuka 5 lo 4 lo 4 avenue yanjo kuloko indawo ngathi kumbe lokho zakusa flea market kokungathi kusa flea market yanjo indawo yonke lana i-Good Motors lana leli garage leliya usiyafika lapho uthengisa khona lokho zi-building mate uthengisa kwenza amende lapha yonke lana indawo la yikothiwa i-Good Motors la leli garage leliya ilali lokho zi kwakulalona liyana le BSS ngale phambili iBSS ayingeza phuvuza hayi iBSS okay i-Good Motors lana yeza phula right sahlala into sibili eyazi yasenza sangathi siyezwanana ngoba kwakusenziwa ama operation qiniso lihle kwakusenziwa ama operation but ama operations akhona ayibuhlungu kwesinye isikhathi uzungenele so la ukuthi kona vele ungabotshwa lokubotshwa uthi I know this is wrong into eyasenza sibisa sangathi siyazwanana eMozambique kuthe nxa kudubukile ukuza eMozambique manje lapha sasithona sigijima la qotsha abantu ababalekayo abanjani abangabiyo abantu ababevele bengalani lokulwa ababehamba nje anjo whether they were real or not asesiso sibekwazi but so when operations ama-dissident wayenza kakhulu. So like I remember I was young then, but I remember those experiences ekhaya when you know ama-ZPRA kwesinye isikhathi bayofika bethola abantu ababengama ex-ZPRA umbone semdonsela eceleni laphana kumbethi baleka so wena ungahamba kwabantu uzondile uyafudinga abantu suhlangana noThomo wakho trainer khona kwakusibanja into eyayenzakalayo ngezinye insuku eCholocho kulomunye umfana lapha esasisonke same training same company and futhi ngiyakhumbula same platoon sasitshena ama sections kuphela kodwa esakusimbiza ngokuthi ngoEnglish yangole sesiya kombamba le elokuze sifika sihlala lapha na kombamba lapha mbona kusikhathi babuya la ngifike ngibingelele mina anju ngoba no pretend ngangike ngipretend ngathi angimazi mina ngimazi kwakuyabe betray omunye umuntu lokho ngambingelele asuka ngahamba bambuza lapho uthi hayi mina liyambuza ngivele town mina ngingabuza uVictor na 2 weeks ago ngibengile lokho nje ngeke ngambona etown ungibonile ngisetown ngihlalele etown okwalapha liyambuza ukuthi bembiza ngale sebembiza sebefuna ukuphendulela istory uthi yena uwazi wena lapha mina ngathi lo satrainer sonke lo nyamazi uyangazi and 2 weeks ago besisonke elokuzeni
so ukumazi kwami njalo kutshone ngaloko kubuzayo wena